Dobrodošli v mojem novem vlogu. Zdajle ste z mano na plaži, kjer jem zajtrk, en tak improviziran šmoren s papajo. Smo pa v mestu Puerto Escondido. Mesto Puerto Escondido je svetovno znano po surfanju. In v bistvu na tej plaži, kjer sem zdajle, so taki valovi, da nepredstavljivo. Včeraj sem probala surfati, najni drugi, pa že tisto mi je bilo, oh my god. Pač res veliki valovi. V bistvu jem zajtrk, preden grem delat. In mogoče se sprašuješ, kam greš ti delat? V bistvu smo se skladili odločili, ker je Puerto Escondido tako lepo mesto, surfersko, vse tako, cel vibe. Da bova tukaj ostali kar cel mesec in sicer bova delali workaway. Za vse tiste, ki ne poznate workaway, tu je, da delaš 5 ur na dan, 5 dni na teden, v zameno za hrano in prenočišče. In kar je najboljše pri tem, da v bistvu delamo v kuhinji. Za vse tiste, ki ne veste, jaz ful rada kuham. Gre pa v bistvu za kuhno, kjer se kuha za staff, torej za zaposlene. In šef, ki dela tam, ima res posluh za ideje in predloge. Tako se ful veselim danes iti tja, ker bom delala čokoladno vegansko torto. Ne nam slabo. ¿Qué haces tú? Mermelada de durazno y de fresa. Mejor limpiadora de México. Mi comida preferida es el mole con pollo. Gracias. Moja pomočnica. Ja, tole zdaj na to ne damo peč. No hay olas, los puedo acompañar. ¿Tú haces esto porque es muy picante? Mi nombre es Víctor y mi comida favorita es la lasaña. ¿Sí? Sí. See you, Claudia. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Ani? Kaj ti lahko sem poveš, kaj boš spekla? Kruh. Daj nehme snema. Ja pa ti gremo domov. Ja daj pizda. Ja pa šihtaj konc. S Klaudi smo zaključili na en šihtek, zdaj pa
malo počitka. Mislim, da si zaslužimo. Pa Klaudija od enega gospoda kar kokos iz ulice vzela, tako da ga bomo probali odpreti. Za zaključek tega vloga grem pa jaz eno pivo kupiti in potem bom pokazala en izmed načinov, kako piti pivo v Mehiki. Meni je torej zanimivo, pa ful dobro. Ne vem, če ste vi zdaj čisto radi na to, ampak vam bom pokazala. Limoni sok. Mogoče vam je to ultra čudno, ampak meni je zelo všeč, s tem, da oni dajo not včasih še, pazite zdaj, ostrigov sok, včasih gre worcestersko omakano, ponavadi še rob, cevot soli, pod nekih začimb, ki bi jih mi dali, ne vem kam, mleto meso. Komari me bodo pojeli. Ampak meni je, odkar sem začela to piti, res osvežilno, jaz sem še to pijem. Tako da na zdravje. Hvala, da ste bili z mano danes v tem videu. Lahko mi izkažete podporo tako, da ga delite med svoje prijatelje ali pa ga všečkate. Jaz grem pa zdaj tu do konca spet na plažo.